ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbaye ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muba muherereye hose. Reka shimwe by'umwihariko buri muntu wese uba wagize uruhare mu nkuru zacu tuba twagiye tubategurira. Reka rero mwese mbashimire cyane abatanze ibitekerezo byabo, abakoze kuri comment, bagakora kuri like, bagakora kukazogera ndetse mukanakanda kuri subscribe. Mwese turabashimira ndetse narabaha ikaze no mu zindi nkuru turimo turagenda tugutegurira kuri channel ya M24 TV. Umugore rero wa Rwigara akaba Adeline Rwigara nkuko urimo uragenda ubibona kuri iyo foto. Ni foto rero isobanura byinshi bitandukanye, akabango yagaragaye apfukamye ahahoze hoteli y'umuryango we nkuko rero urimo uragenda umubona asa n'umuntu rero urimo urasenga. Tukaba tugiye kuza rero turambura byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iyi nkuru y'umugore rero wa Rwigara yagaragaye ngasengera mu itongo ryahoze hoteli y'umuryango we nkuko ikinyamakuru bwiza.com dukesha iyi nkuru gikomeza kugenda kibyandika mu nkuru yabo, ndetse nawe ukaba urimo uragenda ubona uko uwo arimo arasose n'uburyo apfukamye ndetse yambaye umupira w'umweru, umupira kandi bigaragara ko uriho ifoto nubwo nyiri ifoto tutari kumubona neza. M24 TV na amasegonda make twaza turangura iyi nkuru ku buryo burambuye. Mwese mbahaye ikaze nimujye kuri amakuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com kikaba kivuga ko umugore wa Rwigara ngo yagaragaye asengera mu itongo ryahoze hoteli y'umuryango. Wingira ngo rero ni umugore wa Rwigara Asina Paul, akaba rero Adeline Mukangemanyi Rwigara, akaba rero yagaragaye kuri uyu wa mbere ku itariki ya 18 Ugushyingo apfukamye mu kibanza cyahoze hoteli y'umuryango we mbere yuko isenywa mu mwaka w'ibihumbi 2015. Adeline Rwigara usa naho rero aba ari gusenga, harebwe rero uko abapfukamye atunje cyangwa se atuje sori mu kibanza cyahoze iyi hoteli y'inyenyeri enye, akaba ari hoteli yitwaga Premier Hotel. Avuga ko rero yaganwe cyangwa se avuga ko yagannye Imana ngo cyangwa se ngayiture ibibazo afite kuko atizeye ubutabera bwo mu Rwanda. Kwa gatanu w'icyumweru gishize Adeline Rwigara yagize ati rero ibibazo byanjye mbitora Imana kuko ntizeye ubutabera bw'iki gihugu. Avuga ko rero kuwa kane yari yabonye abo mu buyobozi bw'umujyi wa Kigali rero bari mu kibanza cye bafite amabati, hanyuma rero ngo banacukura imyobo. Babajije bamubwira ko rero bagiye kuzitira icyo kibanza mu ijoro. Avuga ko rero arimo kwamagana ifatirwa ry'ikibanza cye. Hanyuma rero ngo tarifa bakesha iyi nkuru ivuga ko rero ubwo yahageraga ku wa mbere ku itariki ya 18 Ugushyingo ngo yasanze ibyo uyu mugore yavugaga bitakozwe ku kibanza cye nkuko yakomeje kugenda abigaruka. Adeline Rwigara avuga ko rero umuryango we umaze igihe ufite ibibazo by'imitungo. Umujyi wa Kigali rero ngo yerutse gutangaza ko ugiye gufatira ibibanza bidakoreshwa, icyo rero byagenewe ubishyire mu maboko ya Minisiteri ishinzwe ubutaka. Uheruka gutangaza ko rero ibibanza 50 bizagerwaho n'ingaruka z'iki cyemezo cy'umujyi wa Kigali. Rero bavuga ko ibyo bibanza byose bigomba rero byafatirwa, ibibanza bidakoreshwa rero ngo bikaba byashyikirizwa Minisiteri ishinzwe ubutaka. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe byatangajwe n'umujyi wa Kigali. Umwe rero mu bantu batashatse ko ngo amazina ye atangaza yabwiye rero ikinyamakuru bwiza.com ko Adeline Rwigara ajya gusengera muri kiriya kibanza buri wa gatanu yambaye umupira w'umweru uriho rero ifoto ya Asina Paul Rwigara. Ikindi kandi ngo afite agatambaro k'umukara yambaye ndetse n'ijipo y'umukara. Kuwa gatanu rero w'icyumweru gishize uyu mupfakazi wa Rwigara yari yabwiye radiyo Ijwi ry'Amerika ko leta ishaka kuzitera ikibanza cye itamumenyesheje. Ikibanza rero uyu mugore apfukamamo asenga cyahoze mu hoteli yasenywe mu mwaka wa 2015. Ubuyobozi bwavuze ko rero iyi hoteli yubatse nta ruhushya cyangwa se yubatswe nta ruhushya rutanzwe, kandi ko yari imeze nabi mu miterere ku buryo yashoboraga gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ibi ngibi rero bikaba impamvu yo kuyishyira hasi hagamijwe kurengera ubuzima bw'abantu. Leta rero iyo yavuze ikintu nuko koko rero kiba kigomba kugenda, ndetse
haba hari n'impamvu leta yakivuze buriya, bakaba barakoze isuzuma bagasanga isuzuma bakoze rero ari ryo, hanyuma bagafata uwo mwanzuro. Adeline Rwigara rero yakunze kugaragara ko yisunga Imana mu bibazo bye, ubwo rero yaburanaga ku byaha byo kwangisha abaturage ubutegetsi ndetse n'amacakubiri. Yagaragaraga kenshi afite Bibiliya mu ntoki kandi akavuga ko Yesu ari muzima. Ibyo ngibyo rero akaba aribyo yakomezaga kugenda agaruka. Nk'uko mbibona nahari ku ifoto ndabona afite Bibiliya. Uyu mudamu rero akaba ari umudamu wa Asinapol Rwigara, nyakwigendera rero akaba yaritabye Imana, akaba rero yarasize umugore ndetse n'abana be, nk'uko twabije kugenda tubigarukaho mu nkuru zacu zagiye zitambuka. Ngo buri wa gatanu rero agerageza kuza hano hari no hoteli hanyuma agasenga, dore ko rero umujyi wa Kigali nawe utangaza ko iki kibanza kigomba rero kuba cyashyirwa muri Minisiteri y'Ubutaka kugira ngo rero habe hakorwa cyangwa se habe hakoreshwa icyagenewe kuhakoreshwa, nk'uko rero umujyi wa Kigali wakomeje kugenda ubivuga. Bakavuga ko rero ibibanza bipfa ubusa kandi rero hari icyakabaye cyakorerwa, bagomba kuba bahashyira ibikorwa nk'uko umujyi wa Kigali ukomeza kugenda ubitangaza. No gutega amaso rero tukareba niba n'iki kibanza kiri muri ibyo bibanza bigera kuri 50 nk'uko umujyi wa Kigali bagiye babigarukaho. Hanyuma se ba nyiri ikibanza hari indishyi bazahabwa cyangwa se hari ubundi buryo babashije kuba bakumvikana n'aba ngaba rero bashaka kuba bagikoresha. Ibyo byose rero akaba ari byo umuntu ashobora kuba yakwibaza. Gusa rero ubuyobozi nicyo bubereyeho, ndetse rero hakazagenda hatangazwa byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iyo myanzuro y'umujyi wa Kigali. Ni M24 TV rero mwese reka mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse nanabifurize gukomeza kubana natwe mu nkuru zacu za buri munsi tugenda tubategurira. Hanyuma rero reka nongere nkwibutsa ko ushobora kuba wakora kuri subscribe ndetse ukaba wanakirika ku kazogera kugira ngo ukomeze kugenda ubona inkuru zacu 5 kuri 5 mu buryo bunogeye ijisho. Mu kanya tugiye kuza twerekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho rero muri kino gihugu cy'u Burundi aho tugiye kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'igitero simusiga cyabaye rero muri komine Mabayi, aho abasirikare bagera ku 9 bitabye Imana, hanyuma abandi benshi barakomereka ndetse n'abandi baburirwa irengero. Mu gihugu cy'u Burundi rero ibintu ntabwo byifashe neza, umutekano ntabwo uhagaze neza. Abasirikare bamwe rero bakaba bakomeje kugenda bamanika amaboko, abandi bagahunga bitewe nuko iki gihugu kiri mu bibazo bitandukanye bijyanye n'umutekano. Nyamara leta yo ikavuga ko nta kibazo na kimwe kiri mu gihugu cy'u Burundi. Gusa rero ibikorwa birigaragaza ndetse n'ibitero by'ubugizi bwa nabi rero bikomeje kugenda bigaragara hano muri kino gihugu cy'u Burundi, cyane cyane rero ku mutwe w'inyeshyamba za Tabara, aho bavuga ko bakamejeje bashaka ubutegetsi ndetse barashaka gukuraho nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Kwa gatandatu rero uyu mugabo akaba yaratangaje amagambo akomeye cyane, avuga ko mu mugambwe wa CNDD FDD harimo abagambanyi. Avuga ko rero bagumya ko cyangwa se mu bagumya amabanga b'uyu mugambwe wa CNDD FDD harimo abagambanyi bakomeye cyane, kandi akavuga ko Imana itakwihanganira buri muntu uwo ari we wese rero ukosa. Ku byagenda kose rero iyo ukosa urahanwa, nk'uko Nkurunziza yakomeje kugenda abigarukaho, ndetse akaba yarigeze no gutangaza ko ngo ubutegetsi yabuhawe n'Imana. Niba Imana rero yamuhaye ubutegetsi, no gutegereza rero Imana ikazanabumwambura, nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abigaruka. Iyi ni M24 TV rero mwese ndabashimiye. Ubwo mu kanya tugiye kuza turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ku makuru ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Gusa rero mukomeze kugenda mukora subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera kugira ngo mukomeze kugenda mubona inkuru zacu mu buryo bwizewe 5 kuri 5. Shima by'umwihariko buri muntu wese ubagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka, abatanze ibitekerezo byabo, abakoze kuri subscribe, abakirise ku kazogera, ndetse n'abandi mwese muba mwagiye mutwereka ko mudukurikiye mugakora like ku nkuru zacu. Mwese turabashimira cyane. Rero inkuru zacu kuri M24 TV nakagaruka tuzadukomeza kugenda tubashakira amakuru ku buryo rero bwizewe. Amakuru yacu ziri bihuha, amakuru yacu ni amakuru aba yatawe n'abanyamakuru b'inzobere, ni amakuru rero tugenda tukugezaho ukaba wayakurikira mu buryo bwizewe, mu gihe rero tuba tumaze kuyatunganya tukakugezaho byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ayo makuru yose tuba twagiye tugutegurira. M24 TV rero
ni amasegonda make, hanyuma nkaza ndebera hamwe n'izindi nkuru zigiye zitandukanye mu makuru tuba twagiye tugutegurira, cyane cyane rero hano mu gihugu cy'u Burundi. Akaba rero ariho tugiye kuza tureba byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa muri kino gihugu. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze munyaganyiza akazogera, munakomeze kugenda mutanga ibitekerezo byanyu mu zindi nkuru rero tuba twagiye tubategurira. Inkuru zacu kuri channel nakagaruka. Mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, mugire umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiranye mu masaha y'umugoroba. Hanyuma n'abandi mwese rero muba mudukurikiye burimo buracya, namwe mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Bagize ibyago mwihangane, n'abandi mufite ibirori namwe mukomeze kuryoherwa ndetse munagire ibihe byiza.